دارستان لهر ولاتکی دهیتا پاراستن و دارین تر و بتمن ناهنه برین جبرکو ده فرهنگین زانستی دا وسا دیارتکن کو دارستان جدر سرکیه بو برهم اینانا بایو جیانه هنا سکرنا هر گیاندارکی به هبونا دارستانه یه. لسنور پارێزگە هات دوو هۆکێ گۆڕ ئامارên فەرمی birînadaran îsalda bûye diyardeka gelek berfireh û xelkdaran birin û taybet li derdorên bajarî. دارستانا ما اف سالا دا اشن بجمتا الگلک دورا یا شنافچوی بس شنافچوناوی بدستی بازرگانه یعنی و هر بوا گداری جنابی یعنی مخابنی و اف بازرگانه هندک شوان بازرگانی بدارات که نبو نافخو یا هریبی بخو نبو وان بجن خارنگه ها یا مزرعه دورو بر بلکو وان دارا حتی روانه اجدر و پارزگه ها دوهو کت کرد. هاوڵاتی dibêjin birînadaran ne gunehame ye ji ber ku hikûmet wek pêdivî gazaspî li ser me belav naket. خودت نفت دوی ها عائله به امیل کدوی بعض خبره اوجب 100,000 یعنی با کی سه چهار های به امیل کنه نفت قطعی مجبوری نبیت ما بود چه برای وانا که برای خیلی دی چه برای که داره اینو وانا که دی تا لیسته وای کرده اوجب قاچاقی دول جاب قاچاقی تی یکی ما دارو چند خودت هشته تقریبا 80 95 75 اما بود اوه پۆستایەکێ çêkirina sopên dara li nehiya şêla dizê ser bi qeza Amêdiyê ve dibêjît xastekê zor li ser sopên dara îsal heye ji ber ku barê aboriyê xelkî gelek lawaz bûye û ew nikarin sotemeniya bikirin. تقریبا 22 سال ده بود ویشوری کرد تقریبا 12 سال اجید کرد شوره صبحانه برینه مرگن همه شورن خود افساله یعنی کم باخته سالا به اینو کرد سالا به اینو کرد خبسه بود بس افساله شکر خبسه Li Snûrê parêzgeha Duhokê da digel hatina werzê sermayê zêdetirî sîh torombêlên darên tar ji balhêza pêşmergê parastina jîngehê ve hatîne desteserkirin û pêrabûnên yasayî digelkirîne lê birînadaran îsal wekû hêza parastina jîngehê diyar kirî ku bûye diyardeka gelek metirsîdar. Kawa Emer Dengê Emerîka Duhok.